پشتی جمارکا زورا مامۆستایان بنگهێنە خوێندەوەریە داخوازە خۆ ئاراستەی بادینان ساتکردی دەربارەی نەدانا موچێوانی ساڵە 2014-2015 ماوەک مستەفێ بادینان سات ڤیاڤی بابەتی دیگە لایەنێ شولەژێ شلوڤە بکەین سەرۆکێ سەندیکا مامۆستان لەقێ دووک دیار دەکات ڕۆژانە هەوڵ دەدەین داکو موچێوان مامۆستان بە هەروە نەچیت لێوان پشت ڕاستجی دەکەین ما ئاگەه لەوە هەیە و مافێوان بەرزە نابێت الشيء مجموعة الراسان خارجية هم خارجية إكشوا مركز النخين دوارية بون وحتى وانا بيجي جلك تأثير لها تكرن 2014 حتى 2015 الشيء متى نزيك 200 مليون آيات وانا بيجي النخين دوارية ماين الدفع حكمته ما جلك حول الدين جل وزارة الدارایی و گل وزارة پرورده المکتب اسکتاری ما چند یادداشتنامه داینه گل حتی وافوجی چونه لجنه پرلمانی الدهوکی پرلمان کردستانی چونه انجمن محافظه ام دیو یا 2016 وایت ورگیتین ما جسام هولدان گل خزینه دهوکی بسو پاسی و بو ست اسماء مدیر خزینه دهوکی گل کاربون گل ما تقریبا 2016 چنا ماینه احتمال فیوید بی ما کنوان جلای خوب سروکا لجنه پرورده لانجمن پارزگاه دو بعد آکرای راگهاند من نویسینک بو ریوبریا گشتیا پرورده پارزگاه دوکی بو وکالت هنارتیا داکو بلد چاره اکلوان مامستان تکرن هر واسان برپرسی پشکان خوندواری لریوبریا گشتیا پرورده پارزگاه دوکی راگهاند ماروان مامستان 114 نه موچه 2014 2015 و 2016 2017 کنهای ورنگرتیا هر واسان نابری او چنده جی دیار کرد ما چندین جاران حول داینه کو موچه وان مامستان و کوپار آسایی ببیته و لیا به مفابو کرت پرورده راستی کرت که وقت بجن جلك مشاكلات هين الوان مشاكلاجي اكشوان اف بنجه وقت بجن نخين دواريه سرانسر پارزگاه دوگه بنجه هنا الهمي قضايا پروردار شوفا بخواد گرتن شيخان اوكري يعني ما محاوله كرينا ودي بردوام بين محاوله خود جار سريه كي بينين بوفي اوريشه بله مابس او هيفي بن ياجيل بهيفي بن سربي موچه وهي بو ديار كان هاولت كرين وهاولت ماجد بردوام بن بري چند روزه كاجي هر ما پیونديال گل سيد عمر ريفبري گشتي وكالت كري ماجي محاوله كري واجي محاوله كري بريكايو ان اف موضوع اتجار سر كرن چون خزینه بار بو سال بار 15-16 بو ماموستا هات نصرف کردن هر ماموستا کی 100,000 دای بس بو اف سال وقتی ما دستویتی جاره کدی بنگه خوبه کینه و الدیف توجیهات وزارت ما پرورده کو بنگه وکن ما نطحفت ماموستاهات ندانان السری پارزگاه دو که بو گوتنا درسید نهیلانا نخیواریه الاکی ده حتی نکه طبعا اشتهی و 12 خلصنا يعني اول سه حيف الفون سه حيف ما محاوله كر الجل جنجينا دهوكي كو الديف او تعليمات بار هاتي وما 100,000 بو ما مستوي صرف كرين هر 100,000 بو ما مستوي صرف كنوا طبعا جنجينا دهوكي يعني حتى مقاومه خو شكل مقاومه جبرنا جنجينه قلتي چنا بيتن اوا تعليمات اوا نعمل صرفه لگوره نویسینا جماره 19343 اول روژا 4/11/2014 درچوی بریار هات بودان کو سیه بنگه بو نهلانا نخوندواری بهینه وکرن بو دمه دیار کری و پروسا خواندنی لیا دیار بو لی هر وکو یا دیار لدیف گوتن مامستاین دام لی کری دان همو چوان نهات یدان جدو که بو بدینان سات هات سامی